masayuri dapat maipusay suara di bidongin sa karapege umarete so para ka makita pere ang masalabu bukan arah uli jawaban sayangmu kapag kami tari mo tahu di hangpong sogi tinggi mardongan doho si baru nanti usap kadal ito bunga satu alma di antara murah asa kahuli pasu-pasu siya Tuhan mararang marbolule asa kahuli pasu-pasu siya Tuhan mararang marbolule Oke baiklah. Iya.